Mi amukeriwile ka Rhyme and Reason. A hi ni hi ya yingisela nkandziyiso wa kokwani Afrika Rabava loko va kha va rila endzhaku ka loko ntukulu Mr Post a va phamele beef leyi a va yi komberile hi ku i malembe va kha va kombela Mr Post beef a ku a nga swi koti ku swekela malume wa yena beef. Kokwani Afrika i khale va kha va kombela ku swekeriwa beef hi ntukulu wa vona Mr Post loyi a nga ri interested ka ku a va swekela beef, mara hi swi vonile hi ti-live ta vona na ti-video ta vona leti a va ti posta ka Facebook leswaku a va ri serious ku Mr Post a va swekela beef. Emakumu ka swona Mr Post u dlina a karhala ivi a decide ku va tselekela beef hi poto leyi a nga va phamela yona kambe a tate hi biriviri. A hi tweni kokwani Afrika loko va angula endzhaku loko va dye nyama ya beef leyi a yi sweke hi Mr Post ivi a chela viriviri ro tala va twa ku baveriwa. Swi nge endleki loko ni nga yi studio ni swi vula ku ni ta va ni n'wi fikisela ku moya wa mina wu ta kota ku va kahle, ni ta va ni n'wi fikisela a mi ta swi dya. A ni i ri a ni na sweswi a nga vula swona no la ku ya ni ya nkomba leyi next week ya tlakuka bendzi ya kaya next week. Swi nga saseka loko ri ku bendze yi tlakuka ya a Centurion Studio ku ya mi ya rhekhoda titireke timbirhi mi phikizana na lowa ntukulu hi ku yimbelela, ku nga ri ku ya phikizana na ntukulu wa n'wina hi swibakele kumbe ku lwa. Mi rhuketela mi ku denderi mara mina lexi ni nga ta mi advise xona i ku vito rero a ni la ku ri twa va ni n'wi fikisela. Vito ma ri lava kumbe a mi ri lavi ma boheka kumbe ku ri ku va mi ri mbala i baji ra n'wina mi nga xaveli Mr Post. Hambi Manyangatsi i xaveriwe baji rero hi Mr Post u ri mbarile na namuntlha na sweswi. Se n'wina hi n'we mani kokwani Afrika mi nga ta ala baji ro xavela hi ntukulu? I n'wina mi nga kombela beef aka Mr Post. Post a nga ri emakungwini yo lava ku mi endlela risimu ra beef kambe hi mi vonile mi kha mi sindzisa eka mikandziyiso ya n'wina mi ku ntukulu ni niki beef ntukulu ni lava ku twa oxele ra wena ku i oxa njhani beef ivi a mi oxela yona. Mina ni twa nga ku i mihleketo ya kahle ku hlamula beef hi beef kumbe ku hlamula beef hi nghoma, hayi ku nga ri hi ku lwa kumbe ku tirhisa matimba kumbe swibakele. Mi ta va mi hoxile kokwani Afrika loko se mi lava ku ba ntukulu endzhaku ka loko ku ve n'wina mi nga n'wi kombela leswaku a mi swekela beef hi poto ivi kunene ntukulu a pfumela a mi phamela. Se n'wina loko mi hundzuluka mi ku mi lava ku n'wi ba mi ta va mi nga ri kahle. Kunene nghenani a studio mi qambha nghoma mi hlamula beef hi beef hi ku tirhisa risimu ro khovolela ku nga ri ku tirhisa tibakele. Swi nge endleki loko ni nga yi studio ni swi vula ku ni ta va ni n'wi fikisela ku moya wa mina wu ta kota ku va kahle, ni ta va ni n'wi fikisela a mi ta swi dya. Mina ndzi nga tsaka ngopfu loko bendze yo tlakuka next week yi ya kaya hi xikongomelo xo ya a studio xa ntukulu a Centurion ku ya rhekhoda titireke timbirhi ta beef mi kombeta ntukulu wa n'wina leswaku na n'wina mi nga beef-a ku antswa tanihileswi tifayili ta ntukulu mi nga na tona. Tshikani ku tirhisa matimba ivi mi tirhisa tifayili leti mi nga na tona ku beef-a Mr Post back hi ku laha ko va risimu ro khovolelana na n'wina nghenana a studio mu khovolela ntukulu mo vungunyana n'wina na ntukulu a swi fanelanga swi fika ka ku n'wina mi lwa. Vungunyanyani Xitsonga xa pfumela leswaku malume a vungunyana na ntukulu a vungunyana na malume. So kokwani Afrika nghenani a studio n'wina mi ya vungunyana na Mr Post hi ku pfula tifayili leti mi nga na tona hi vutomi bya yena. Swo n'wina mi ya ba ntukulu a ni swi sapoti. Loko mina na ha tsundzuka kahle kokwani Afrika hi n'wina a mi tshamela ro kombela beef aka ntukulu wa n'wina.
ntukulu wa n'wina a nga ri emakunguni yo lava ku mi phamela beef, kambe u sindzisekile ka lembe ra 2025 ku va a tseleka beef hi poto leswaku mi ta dya mixurha. So namuntlha i mi swekerile beef, mi dyile, mi xurhile, se ya mi lumaluma. I lesson leyiwa ka hinkwavo lava va sukelaka ti-artist va nga ri ti-artist ku loko va vuya hi beef a yi tsakisi, beef ya vava. N'wina khomelanani na ntukulu kumbe a nga tela hi miehleketo yo a rhaba risimu leri loko n'wina mo tshama hansi na ntukulu mi vulavula ku mi nga kuma xitshunxo xa njhani, kumbe mi ya a studio na n'wina mi ya pfula tifayili mi n'wi beef-a back. Hina hi ta mi sapota, hi sapota hinkwenu. Inkomu.